Ndiko tamoresha vatu vothe dzinani la mmanda la murena mchidzi wa shana va Yesu Kristo. Namusi ndidzi 17 dza January 2021. Ndiko tathoma wamba na vone nga fhungo la mudzimu ubva tshira fhambana kha ṅwaha wo fhiraho. Huna fhungo le mudzimu vha ḽi vhea vhukati ha vhudzivha mbilu yanga uri ndi ṅwatekane na vone. Ndiko tama amba na vone fhungo ḽino wanala kha bugu ya Luka chapter 18 verse 1 to 8. Ine yone yo ṅwaliwa nga nḓila heyi. Amba nga tshifanyiso tsha uri muthu nga dzule a tshi rabela a sa neti. Kha muṅwe muḓi ho vha hu na muhaṱuli we a vha a sa ofhi mudzimu a sa londi na muthu. Muḓini wonoyo ho vha hu na muthu wa tshilikadzi. Uyo a ḓa ha muhaṱuli a ri, ndamulele, ndi na swina ḽanga. Muhaṱuli a hana kanzhi a vhuya elekanya a ri, naho ndi sa ofhi mudzimu na vhathu ndi sa vhalondi, ndi ḓo mulamulela ngauri u ya netisa musadzi uyu, a ḓo vhuya a nṱhupha. Murena ambo ri, i pfani zwine muhaṱuli a songo luga u amba. Mudzimu anga litsha hani u lamulela vhanangiwa vhawe vha mu vhidzaho masiari na vhusiku naho o lenga? Ndi ani vhudza ndi ri u ḓo ṱavhanya u vha lamulela. Hone murwa wa muthu a tshi ḓa, nani ri u ḓo wana hu na lutendo na? Khotsi vha ṱaḓulu fhungo ḽavho Kelly ndi khou ḽi kumedza phanḓa tshifhaṱuwo tshau. Vhone vha ri hu na mafhungo maḓivha ya muvhuso wa ṱaḓulu a ḓo ḓivhadzwa mashangoni yoṱhe uri a vhe thovhedzo kha tshaka dzoṱhe. Khou rabela vhone khotsi vha ṱaḓulu dzinani ḽa Yesu Kristo ndi tshi ri u ṱaluswa fhungo iḽi kha vhone through the power of the Holy Spirit. Kha vha dzhie ndango zwino ndi tshi thoma u swika ndi tshi khunyeledza nga Kristo Yesu. Amen. Fhungo iḽi ḽo dzula muyani wanga. Ndi tshi khou zwi ḓivha zwavhuḓi uri hu na zwithu zwi songo tshimbilaho zwavhuḓi nga 2020. Tshiṅwe tshifhinga Saṱhane u ya vhuya a funza a ri zwine wa khou lila zwone, zwine wa khou tama zwone a u nga ḓo zwi wana. Nṋe ndo vhea mafhungo nga fhasi ha ṱhohoni a ri kha ri se phanḓa na u lilela mudzimu vha ḓo ri pfha. Muambi wa mafhungo haya ndi Yesu Kristo ene muṋe nga tsha vhukoma. A khou bva mulomoni wa Yesu Kristo nga tsha vhukoma. Bivhili ya mudzimu iri amba nga tshifanyiso tsha uri muthu nga dzule a tshi rabela a sa neti. Vha ḓivha nda sedza tshifhinga tshine ra khou tshila khatsho, nda wana na vhatendi vha tshi nga thabelo dzo no vha kule navho. Mathina hu na zwifhinga zwine zwa ḓa matshiloni yashu ra vho vhona thabelo ri si tsha kona u i swikelela. Madzuloni wa thabelo ho no dzhena muya wa nyofho kha riṋe sa vhana vha mudzimu. Ndi khou tama mafhungo ri tshi a dzhiela nṱha dzinani ḽa Yesu Kristo wa Nazareta. Hu pfi amba navho nga tshifanyiso tsha uri muthu nga dzule a tshi rabela a sa neti. Naho COVID i hone 19, zwa zwino ri vho amba nga COVID-21, naho dzi hone dzo tou ralo mudzimu vha kha ḓi ri muthu nga dzule a tshi rabela a sa neti. Vha ḓivha mudzimu vha ri ṋea tshiṅwe tshifanyiso hafha. Ndo ri ndi tshi vhala tshifanyiso nda wana hu na vhatambi dendele vhavhili. Nda wana hu na vhatambi dendele vhavhili. Ṅwana wa muyanga vha songo fhumula u vhidzelela mudzimu, vha songo fhumula u rabela mudzimu. A zwina ndavha uri phindulo vha khou i wana na kana vha i wane, mara vha songo fhumula mani. Hoyu mudzimu ha khou thoma nga riṋe ndi kale mudzimu a khou operate. Ndi khou tama u tshimbila na tshifanyiso vha tshi pfha uri na vhone vha wane maanḓa maswa, vha takuwe vha sa neti. Vha tshi zwi ḓivha uri no pulani dzavho dzi songo tshimbila nga 2020. Riṋe ri shumela mudzimu o no pfha ane na nga 2021 a nga ita uri pulani dzavho dzi bvelele. Glory must be given to God in Jesus name. Hapa character yo thoma ndi havha vho judge, a wicked judge. U ya nga ha nṋe havha vho judge havha ndi character iṅwevho ya muthu a sa londi. Ha londi vhathu,
halonde na mudzimu. Character number 2 ndi hoyo mufumakadzi wa chirikadzi, a needy woman. Hoyo mufumakadzi we avana chililo, munna wavo ova onolova, omusiyana thundu dzi avanadzo. Zwino vhathu vha khou dzhia advantage ya uri munna tsheo vho ima vha khou ṱhapukana nga thundu dzawe, vha khou ṱhapukana nga dzigoloi dzawe, vha khou ṱhapukana nga masimu awe, vha khou ṱhapukana nga thundu dzi a siela mufumakadzi wavho. Zwino hoyo mufumakadzi a ḓi ṋea tshifhinga tsho uri a ye ha muhaṱuli uri heḽi fhungo ḽi dzudzanyiwe once and for all. A ka ḓivha vha khou ṱhuphiwa nga vhahawe, a khou ṱhuphiwa nga vha vhuhadzi, vha khou nyaga u mu dzhiela ndaka yoṱhe ine yavha nayo. Glory must be given to God in Jesus' name. Mara Biblia ya mudzimu iri hoyu mufumakadzi nawo a tshi khou ya kha muhaṱuli a sa mu fhindule, a sa mu thetshelese, a sa mu fhe nḓevhe, hoyu mufumakadzi hango nyama. Ndi nga ndi ya vha vhona vha tshiri vha tshi swika mushumoni vha wana mufumakadzi ono ima. Hezwi vha tshi tou dzhena nga vhuṋango vha wana mufumakadzi o vha lindela. Hezwi tshi ri lunch vha tshi humela hayani kana muḓini wavho wa tsini ndiḓi vha tshi swika vha wana mufumakadzi o ima hanengei nga lunch. Vha tshi bva vha tshi humela mushumoni vha wana mufumakadzi o dzula. Hezwi nga madekwana vha tshi vhuya mushumoni vha wana mufumakadzi wo. Vha khetha vha mudzimu. Hoyu munna a sedza nyimele yoṱhe a wana mufumakadzi a khou muṱhupha. Hela mudzimu uri ṋea tshigidi ndi thabelo ine a ri koni u rabela nga riṋe vhaṋe ngauri na zwo ri rabeliswa hani ri zwi ḓivhe, mara muya mukhethwa a ri nga ngomu washu uri funḓedza ku rabelele. Vha ḓivha vha ima vha rabela nga mashudu, vha rabela nga masiari, vha rabela nga madekwana vha tshi vhudza mudzimu zwine vhone vha khou ṱoḓa. Vha nga vha vha khou ṱoḓa mushumo, vha nga vha vha khou ṱoḓa phodzo, vha nga vha vha khou ṱoḓa muṱa, vha nga vha vha khou ṱoḓa tshetsho tshine vha khou ṱoḓa tshone, vha khou ṱoḓa ṅwana na. Ndi khou ri vha songo neta, vha songo neta. Hoyo mufumakadzi a nanga u sa neta, a nanga u ṱavhela mudzimu mukosi. A ḓi ri kha hoyo munna a so fhiyo mudzimu nṋe ndi ḓo ya, nṋe a thi nga ḓo vhuya nda neta. Glory must be given to God in Jesus' name. Hu na zwithu zwina zwine nda tama vha tshi zwi ḓivha nga mudzimu ane ra mu rabela. Hoyu mudzimu ane ra mu rabela, he cares for us. Una ndavha na nṋe na vhone. Hoyu mudzimu una ndavha na nṋe na vhone u fhirisa vhathu vhone vhane vha ḓivha vha na ndavha navho. Number 2, he never delays. Ha lengi hoyu mudzimu. Kha vha zwi ḓivhe ṋamusi hezwi no vha khou vhidzelela mudzimu ane ra mu rabela ha lengi. His delays are for our own good. Number 3, hone re vha tshi vhona tshi nga wa lenga, hou lenga howi, it's for our own good. Kha ri ise phanḓa no mu fulufhela. Number 4, God will answer your prayer musi tshifhinga tsha vhukuma tshi tshi swika. Hezwi zwithu zwina kha vha zwi ḓivhe, mudzimu ha nga ḓo vhuya lovha furalela na luthihi. He is always with you. Zwenezwo vha tshi dzhena madungunudzini ya vhutshilo, he is there. Zwenezwo vha tshi ṱangana malwadze a sa fholi, he is there. Ndi kamba ndi khou amba na vhone zwa zwino vho testiwa vha wana vha positive. Hey my brother, my sister, do not worry, God cares for you. Mudzimu vha na ndavha na vhone and he will heal you. He will make sure you are healed. Vhone kha vha tende khotsi vha ṱaḓulo dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareta, vha mu rabelele, vha mu vhidzelelesa hoyu mufumakadzi wa tshilikadzi we naho vha si tshena security, mukala wo lovha. Havha vhathu vha tshi khou ṱhapukana nga thundu dzawe a ri hoye, hoyu muhaṱuli ndi ḓo ya. Na riṋe kha ri gudo ya phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu, ri mu ṱavhele mukosi nga masiari man, ri mu ṱavhele mukosi nga madekwana, ri mu ṱavhele mukosi nga matsheloni. Hoyu mudzimu ha nga ḓo vhuya ri tshi ri pfha ngauri u ḓo ri pfha. Vhone vhore vho tshifaro, nṋe ndi kale ndi khou rabela, a ndi khou thoma nga 2020, ndo thoma nga 2015, muṅwari ndo thoma nga 2010. Hela khotsi vha ṱaḓulo vha ya zwi ḓivha. Can I share this with you? Vhaḓivha Noa o vhudziwa upfhi kha fhaṱe gungwa nga khotsi vha ṱaḓulo dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareta. Mudzimu a mu vhudza uri ewe Noa, fhaṱa gungwa. 100 years ya fela, Noa a busy no fhaṱa gungwa. Vha vhona havha vhathu vha renga tsini vha mu goḓa vha mu kolela vha ri mudzimu ono kha ro vhudza uri wa penga, ro vhudza uri a huna tshine wa ḓivha tshine wa khou ita tshone. Noa a si ṅale. Havha vhathu vho to vhona nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha mvula dzi tshina, gungwa ḽa takuwa, le vha vha tshi ḽi nga si vhe ḽa takuwa na luthihi. Hu na zwithu zwine vhone vha vhona vha tshi vhona vhathu vha tshi nga si zwikone na muṱa wavho. Vha vhona nga vha ḓo dzula henefho kha nnḓu ya RDP, vha vhona nga vha ḓo dzula henefho kha tshiḓu tshavho tsho to raloho. Heiḽa kha vha ime ndi vha vhudza hezwi miṅwe i khou ṱuwa, khotsi vha
vhaṱaṱuli vha khou dzudzanya zwavho vha songo teledza mu vha vhidzelela vha songo teledza vha ṱavhela vhukosi mushumo waṋu u khou ḓa ṅwana wa miyanga vhani mushumo waṋu u khou ḓa ṅwananga mushumo waṋu u khou ḓa mufarisi waṋu u khou ḓa ṅwana waṋu u khou ḓa nṋe ndi khou vha vhudza uri nyimele i khou shanduka kha vha tende u vhidzelela mudzimu sa mufumakadzi we a si neta kha vha ise phanḓa no lila glory must be given to God in Jesus. Hela Noah gungo la takuwa vhathu vha livhana na zwine vha khou fanela u livhana nazwo ṅwakho hoyu mani vona ndi khou nyaka u vha khwaṱhisa kha lutendo lwavho lwo tenda mudzimu no tshi a zwi khou thoma nga riṋe ri songo nyama no covidiho Abrahamu vha ḓivha o tou fulufhedzisa uri u ḓo vha na ṅwana wa mutukana ha fhela 25 years no child mufumakadzi wavho Sara vha vhuya vha menopause in other words vha vhuya vha stopo ya maḓuvhani and ha vhuya swika tshipiḓa hetshi ri tou vha na vhuṱanzi uri zwo bala hela kha mudzimu a zwi bali a zwi na ndavha uri mukegulu vho monoposana arali mudzimu vha khou nyaka u vula dzi nḓila vha ya vula ndi vhone a zwi na ndavha uri vhona mene ṅwana 40 kana 45 nṋe ndi khou ri mudzimu vha vula vha ya vula vha songo laṱa fulufhelo ṅwana wa miyenga mudzimu vha kha ḓi vha vhane vha vhene ra vha mudzimu vho no tshila ku nyaka vha khwaṱhisa ndi nyago vha takusa vhone vha ri vhaṅwe vho no promotiwa vhoṱhe nṋe ndi na miṅwaha minzhi minzhi hela vhaṅwe vho tholiwa vhoṱhe nṋe ndi na miṅwaha minzhi minzhi zwa mudzimu a zwi fani na zwa vhathu mudzimu u khou nyaga u vha sumbedza uri hu rendiwe mudzimu vho no tshila vha ḓivha o ralo vho Sara vho menopause begwa Isaka Hey, after 25 years vhone vho to dzula vhege nthihi fhedzi vho no thoma u gungula vha khou tou rabela mudzimu ṅwedzi muthihi fhedzi vho no gungula vho rembuliwa nga 2020 vhone vho no thoma u gungula a vha to ita tshithu khou nyaka u vha vhudza namusi dzina ndi ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo continue to do the good thing kha vha ṱavhele mudzimu mukosi mudzimu ḓo vha fhindula kha vha ḓo ndi ḓo amba nyana nga Joseph ndi khou nyaka u khwaṱhisa vhone vho nyamaṅwa kha vha takuwe nga 2020 hei nnḓu yavho i ḓo fhela kha vha takuwe ndi khou vha vhudza uri hei nnḓu i ḓo fhela biki makumira vha songo vhuya vha nyama na luthihi nga zwiṱuku vha ḓo swika fhethu vha khou nyamisiwa nga vhathu vha songo vhuyelela luthihi Yosefa a tou wana fulufhedziso ḽawe nga kha muloro a pfi khotsi yau na miyo vha ḓo u gwadamela Yosefa a vhuya a hwalwa posa dinini a rengiswa izwa Gibita hu sa tou vha na saini ya zwo uri hu ḓo vhuya vha ḓo vha mulosha mara nga ḽingo ḽa maḓuvha vho ḓa vha mulosha zwa mudzimu zwi a bvelela mani uyo muloroni wa vha nawo u hone u khou tshila vha songo u laṱa fhasi kha vha ise phanḓa mani ndi zwone zwo ri vha ḓo dzhena madindini vha sathu swika hune vha khou ya hone ndi zwone zwo ri vha ḓo rengiselwa vhaishumela vha sathu no swika hune vha khou ya hone ndi zwone zwo ri vha ḓo dzhena khothoni vha sathu swika hune vha khou ya hone u dzhena khothoni yavho na zwoṱhe zwine vha ṱangana dzi bad luck dzoṱhe dzavho a dzi iti uri vhone vha si swike hune mudzimu a khou nyaka vha tshi swika hone ndi khou vha vhudza ndi ri maṱungu ayo ha vha iti uri vha si dzhene hune vha khou nyaka u dzhena hone a zwi konadzei na luthihi vhone vha ḓo tshimbila nga goloi vhone vha ḓo reila goloi yavho vhone vha ḓo dzula muḓuni wavho ndi khou vha vhudza ndi ri vha ḓo dzula kha masofa avho vha ḓo dzhenisa thaili dza vunḓuni heyo nnḓu i ḓo vha na ceiling heḽo gete ḽi sa vuli ḽi ḓo vula nga remote nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha mani vha songo nyama khotsi vha ṱaḓulu vha na riṋe dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareth hela vha hone afha fhethu na miṅwaha si tshithu kha khotsi vha ṱaḓulu dzina ndi ḽa Yesu zwiṅwe zwivhuya zwavho zwi navho vhaḓulu vhane khou vha vhona afho havho vhana vha vhona kha ḓivha vhaṱuku vha na zwivhuya zwavho ka ḽiṅwe ḽa maḓuvha zwi ḓo vha putulutshela vha vhona mudzimu ono tshila kha vha ise phanḓa vha sa nyami kha vha vhe fulufhelo ḽavho ḽoṱhe kha mudzimu kha vha tende uri ndi khotsi vha ṱaḓulu dzine ḽe a si ṅanga dzavho a si vhaprofita vhavho ndi pulane dza mudzimu dzine khou tshimbila nṱha luṱala lwavho vhone kha vha ise phanḓa no muṱavhela mukosi ngauri he is God kha vha ri ndi vha vhudze na mudzimu Yesu Kristo wa Nazareth gereke namusi i tonga hoyu mufumakadzi wa tshilikazi we a vha o xelelwa nga mukala wavho mara hoyu mufumakadzi a si nyame khou nyaga u vhudza vhathu vhoṱhe vho no funa mudzimu nga mbilu yavho yoṱhe namusi kha vha mu vhidzelele nga masiari vha mu vhidzelele nga madekwana vha ḓivha muhaṱuli ari hoyu mufumakadzi ndi ḓo vhuya nda mulamulela ngauri u ya ndina ndi ḓo vhuya nda mulamulela ngauri u ya ndina Bivhili ya mudzimu yari na mudzimu anga ri tsho lamulela vhanangi wawo na musi yo lenga na vha mu vhidzela masiari na vhusiku glory must be given to God in Jesus name mudzimu anga si ri tsho vha fhindula u ya zwi ḓivha uri vhone vha ya mufuna kha vha ise phanḓa no vhidzelela mudzimu ono tshila hela kha vha ise phanḓa no vhidzelela mudzimu ono tshila sa hoyu mufumakadzi wa tshilikadzi kha ri ṱavhe mukosi masiari na vhusiku kha ri vuwe na vhusiku nga 12 ri mu ṱavhele mukosi a zwi ndavha uri vha khou lwalana kha vha vhidzelele mudzimu vha ri muvhilini hafha ndi khou pfa dzi pain ndi
ndiko balelo fema zote zobuya ahuna chinoruga kane ahuna chiliwa chinodipa khotsi vatatu is the answer to all our problems ava mudzimu vane ravarabela ndi phinduro ya zvote vone vakoti novona nga vayadi hela kavatotenda khotsi vatatu vashume hela kavatende mudzimu khotsi vatatu vari muthu ngadzule achirabela asa upena vone va muthu vana milenje miviri vana sonda zviviri vana mato maviri vana ndeve mbiri na vone va muthu ukwambiwa na vona vadhina chikhuna vadinosalengo nyama vadinosangelengo ngana na rutendo avana biblia mudzimu ichipedzisira yari naone murwa muthu achivuya uzoona na rutendo zvokambiwa kavona hey vone apa lengo utoda covid hate vone vono nyama navo president vori kari vilegerekeni vone vongo vuyele vodzula yani nduri vodzula hayani vari vakoshava covid mara vatova masosani vone vari vakoshava covid twandovaya vone vari vakoshava covid basi ni vayajena vone kavasedze muthu wovaneo vuchilo ndi mudzimu vuchilo vongo vuona mashoponi ndi mudzimu vuchilo vongo vuona dzibhasini ndi mudzimu vuchilo vongo vuona mushumoni kerekeni vayadhuva leti mara chekereke dzabvula vone avatukanda narotothoma mutendi wa ndeme wera vari chimuveka maimu wa nta vone vodzula vodigedha yani you don't even care ufi muthu ngadzule achirabhela asanita vakati va mudzimu arali vone vava kule na chilidzi cha mudzimu vatomupfahani kavasendele tsini ya khotsi vatatu dzinani la Yesu Kristo zvazvino ena pfumo lotsvuka rindwani vakati va mudzimu ndeve dza mudzimu dzovhuleya na chanda chawo chingopfupala na ruti uri alamukise nne na vona Psalm 91:15 biblia ya mudzimu yeri ukombidza ndidomuwarava ndinaye musi wokhakhelwa ndidomutomora ndamuhulisa halo khotsi vatatu vari ukombidza ndidomuarava ndinaye musi okhakhelwa ndidomutomora ndamuhulisa glory must be given to God in Jesus name mudzimu vari ndidovatomora kha vulwadze vune vava khawo mudzimu vari ndidovatomora kha tshengelo ine vava khayo mudzimu vari ndidovatomora kha tshilo tshine vava khatsho vari ndavahulisa huna vathu vonokho va dzhiela fhasi zwa zwino matshelo glory must be given to God in Jesus name matshelo iyi va ḓo vahulisa huna vathu vane a va dzheni muṱani wavo namusi ngauri va vona vone va wa fhasi nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo dzhena nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo dzhena vha ḽa vhuswa nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo dzhena vha no cold drink vhaṅwe ndi mashaka vhavho vha ri na ndavha na tshisiwane ishi vha ri na ndavha na mmbya iyi vha ri na ndavha na nkwasho uyu kha vhe ndi vha vhuse no vha vha ṋea madzina o fhambananaho khotsi vha ṱaḓa ḓo vha cleaner as long as you keep on praying as long as you keep on calling his mighty name mudzimu vha hone mudzimu vha ḓo vha lamulela kuvhidza vhone na musi nga dzina ḽa Yesu Kristo kha vha takuwe mani tikale vho dzula kha vha takuwe tshe lockdown ya vha hone a vha ḓivhi urabela vhone vho litsha thabelo a vha tsha vhala fhungo ḽa mudzimu vhone ndi uri vhone vho litsha a vha tsha ita tshithu na tshithihi vhone vha soko uri ndi uri ri a fa tshavho thabelo yo replacewa nga u ṱoḓa mubomo thabelo yo replacewa ngo ṱoḓa zwiumbeumbe vhono hangwa uri hu na mudzimu vha ṱaḓa uri vhono shuma a thi khou uri vha songo ṱoḓa mubomo vha songo ṱoḓa zwiumbeumbe kha vha ṱoḓe zwoṱhe mara hu na mudzimu nga ngomu kha vha vhidzelele mudzimu vho fara tshiumbeumbe kha vha vhidzelele mudzimu vho fara mubomo kha vha vhidzelele mudzimu vha khou arabela garlic kha vha vhidzelele mudzimu kha vha vhudza ndiri kha vha vhidzelele mudzimu vha na jinja yavho kha vha vhidzelele mudzimu na nyala dzavho vha songo hangwa uri hu na mudzimu nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo vhana vha miyenga kha ri takutshedze upfi muthu nga dzule a tshi rabela asaneti oyu mufumakadzi o fhedza a tshi wana thandululo yavho na vhone yavho vha nga i wana vha songo hangwa khotsi vha ṱaḓulu vha ri u khombidza ndi ḓo mu arava ndi naye musi yo khakhelwa ndi ḓo mu tomora nda muhulisa kha ro livhuwa baba dzina ḽa maanḓa ḽa murena wanga Yesu Kristo kho livhuwa fhungo ḽavho ḽikhethwa ḽi vha ḽi vhea vhukati ha vhudzivha mbilu yanga oh Jesus kho livhuwa tshilidzi tshavho tshi ngafha murena ndi khou livhuwa vhone murena khotsi vha ṱaḓulu dzina ḽa Yesu Kristo ndi khou zwi ḓivha zwo ri vhana vhavho vha kha vhuṱuku vhana vhavho vha mahayani zwa zwino baba nga dzina ḽa Yesu Kristo khou rabela tshanḓa tshawu tsha vhuthu kha vhana vhavho mudzimu wanga paini dzoṱhe dzine vha dzi pfa paini dzoṱhe dzine vha dzi pfa u fhiamela hoṱhe hune vha hu pfa baba ndi khou rabela khotsi vha ṱaḓulu dzina ḽa Yesu Kristo upfi vha ruma fhungo ḽavho vha vha fhodza na vhone vha ya zwikona murena vha ruma fhungo ḽavho ḽa vha fhodza na vhane vha khotsi vha ṱaḓulu dzina ḽa Yesu Kristo vha ṱanganedza phodzo i tshi bva kha vhone vha re mudzimu khotsi na ro fhodzwa nga ntho dzau baba ndi khou rabela mudzimu vha tshilidzi dzina ḽa Yesu Kristo nga uri vhone vha mudzimu ono tshila khou vha vhidza vho nga vho amba vha ni ḓo mmbidza na nthabela nṋe nda ni pfa vha ri ni ḓo nṱoḓa na ngwana zwino ri khou vha ṱoḓa murena mudzimu wa tshilidzi ro ṱulutshela
vaoneka vari vodzi ngadzina lamanda la murena muchidzi washana vaisa kristu. In Jesus name I pray, amen.